say you too no so I dey born na ogodi aban kura ye yiwadi o dey no akra na we tu eba na se ben kasa enam kon ma oba esi we nachi no ni oni abenia enti da sebre akwa amwabo ate otoso mienu kane kwawuma hene ene srafo bi no na posifo a wo musu se guardfo ka ho a wo mbowura ahemfie kokoche na hema enam so amama hene na nkasa da sebre kwa amwabo ate otoso miensa na woni ho sabre waduru kwa ukura deda ye to ansam no so ede amamodia na ye remo oforiso bosume e wa fi wesem no na ebeto just Chief Justice ya na wote ade so ma me Gertrude toku no ne ho eba nsensem esanse yese wano wasade kura no aboa no enya ade a wodidi ade tweso na ne yoye ene ne su ne ban bi ya wo yoye e wo ne dwumadie mu no etia wo my Ghana brandam sayo so mampanyi John Dramani Mahama kwadu miensa ye nipa miensa kekire ye ade kogu nanim se wonhwe na ka wonyina so na wontu mame ase akonwa no wonom ede fa committees ahodo anim ema no ekowrem wa ban mu amamra hyebedwafo nyina da kasa mu bi ema asemu ide edamonim bedwasere de esanse eye sompa kase ya bohu de referee sabre no ebesi na ye kase na enkonsatwe nim nyina no akosi se amamra no wabuso ntini John Dramani Mahama wajira mamra no ene ne tumi so ama ye kase no wayi na se akonwa watenchan ya wotwe ho maso na so se ne apanyifo asia kase duebo ye bobi aponim no na ewo se wo pe ensianemu ema ne be Chief Justice Mame Gertrude Danan na waye sensen no eye justice bafo ni wono ena nani ekosu nanim ma enam so nte no wabo ni din ye kase yada na sen ya November bosomi da na etoso du ena wokowra mu ewo adoso bedweko ye no ewom no hyebedwamekire appointment committee nanim ya wonom etoto na no ewom se dom kuma ya wonom no hyebedwam no enya ade a wobo edwo so ema bi kura work out ne ade na so ni nyina mu no nia ne nsemu oduo no no ena ade a ese ewo no eya na ne nsa etaka na otimfo so timi wa ro kawa efa o metinti no dom kese no etwi edefa dom kuma no so ya wonom egi ne tomu esanse wo trese wo hwe ni mudie ene na dwempo ya wowo ni susu ye ni nimdie ya waje ewo mranim adwumanimu a se wo bedi ade se Chief Justice obetimi aboa ama mranim adwuma ene pepepe yo ho nsam no etimi akoye ewo my Ghana mu ase no nte no ye kase waje no atomo ewo vete ya wokoye ni mu na senia amamra no esitie no wo free mrahye bedwam ehwoba no waje utum sa no a na amamra ni amane kwan so na wosa mampanyi ya wote adwa so no wode akofra ehya wonsam na wusan edechiro mamu ni nyina se nso ma wiemu dwumedie ya ede ahya wonsa no wo be free pepepe yomo anything ni yomo no waye ewo mudie nyina mu ne ena sada na brewa yi puma kwemu a ekoso ewo eyemra hyebedwam enam sayo sunti John Dramani Mahama mampanyin ekogirem na wahwe ama eye Chief Justice ya wabo ne din foforo kra pa free ne yakono wotimi swanwi a wo hye ne dwumedi ase no ye rapport bafoboni wotimi ahye ne dwumedi ase na wei ena wo mo ekase ni nyina mu no ebewie mu no na chese sane abato no ekoye no emra hyebedwam no onya enipa makomako wo ha eduosia miensa abato ye course no 163 votes ena ekoma no ena eyemu makomako eduosia enkro 69 enso eto etiana ne no ena watch sede nipa dodo no esia kɔ benkrom nti no ewasa amamla no mutimi di so nti ne ena Chief Justice foforo ya ye benya no Chief Justice Paul Bafoboni oberem ewo mra hyebedwam aye John Dramani Mahama wo behwe amano esanye I was so your tour and some no aso. Na Ghana mamrana maho kwan se enkronkra wodo ye atwa ma Ghana ho hye na hye wo man no ase no. Ye besi police station ahodo pinu a wo me ahodo sane ye baya. Ghana no ankasa ye bambom wo ye betumi ayire mu o. Na sabie wo bi entumi fa ne bone fosam ema me foforo wo mayi ma no nyeye. Na ano bi ane wakwakosie ewo poye mantamu nam so ama ene wonmonya police commander foforo kra wo ba be ye bi ede aboa. Ne di ano DCOP Joseph Owusu Bempa na wapanye pa ba ya no wode ato dwa ekiremu wase ene nkam ye se Ghana for do no waketru ne maburu no wo mede o mani abo won mo safo hena jasaneoma won mo ye no krom ha no ano ode pa eni obehunu kire ya nkire wo bi amfana kwa nkohyemu na maburu no ahu se bia nipa no eye wo mo de hye ana bibi etesa na won ma hyase edi ahuruka sam to mo ba ani ade de buru police station behu eni na enu nansa na sa police station kro no a won ma se no ebe wie che na won mo se akoto sra ban se won san so nya bi mfamo na police station won sin foforo
was a send your mama some no AKOSUA ma Ghana mu no wabasra pa say yemfa full stop ensi to anya sadia wono ba wabe poye mantamu no wonye hwehan ema bibisi nkoso ochina obi twama obedu na atotobo apapa hweni na wan e so ebia asembisi ho na ekroma no bufuye mubufu a omombe say police station no se ba se mpanyifo yi eba no ya betina se ensa me bi police station na omomotobo no bi amabi omanhene ene ne nkrofo na mbesa tu o ma se omaba na wa otobo no utifie no oda jesremo obi antobo na kroma so no gide me mabeye district commander wa Kosomboda a 2008 ha me so mototobo afọ mototobo ye bi mototobo nti ye pesa assurance ne from na de pesa ka che na nanu mpanyifo no se eden yam de ma behwe so ye in fact ma ye bibia kama ombetra ha mo so be se mo community ambesa bo mo ne bia o ma ayi pavement ha na so ma gravel de bia beba no e ma no nye fi se mo de ma fe pesa no mfi edu no ayansi bia nka ho a sabusi ja yen de sa na be na fe na ilmu nyina tra asumje fe na anwatro no ana deputy minister ya wono ewo apoya mantamu wonmonya for Thomas ampemnya ko ono so de kakra etwaso fish farm di ewo Asiguma ha ya na wo ko harvest nam na nkrofo abeto and nkrofo beto nam no the sales they made for that day amount for eto share one so and made away with all the sales from the farm. They called the police. Asiguma had the nearest police station is at Frankedia. The next police station is in Enum. Unfortunately, none of these police stations are equipped with vehicles. That time, no motorbikes were needed. And so the response had to come from AKOSUA. Because AKOSUA and a lorry. Basically, AKOSUA is the only police station that is equipped with a vehicle. As to whether vehicle or prayer, and so by the time the police responded, the armed robbers had disappeared. And so I took a decision as head of DISEC then that we needed to build a police station in Asiguma. I was on a return and kai ayaso Jawai Mrashebajani, one walk where I saw for the tra. Wash my gun of Sika Samso, one for Thomas, Nyako Ampim. Ene ebusuya ye free ye wura ampem de so ye kofi anko ho DSP wono na okọ tese epoe mantem na afo afa ho a police command no wono etua wo ma no e kasa de ma na wakasa e de a kire se wo ma so abamu abi panchi sa bere kura wo kokum kwa me ahene edinim no dodo na abọ no mra ne se abompe na de wo mo de bọ no kwa adu ne se wo e carpenter ni mom na watchmanya wo Presby College of Education ye wo ma fa ho no ebinu magye ne nkwa de afiri ne nsam na eno na huhu ebeda adwase saa carpenter ne abompei obenim ho bi na wono mu wie ya saa nyambra nsam wodi ye na yesan so pagya mu no ede kokoto ba bia wo mo court won court complex afa ho ene na posifo wo munya hent na ntem won kofa mu no ehwemu no mu no na eja wo mo kokonya abamu a abompe kwa me ahen panchi so ye ne wo mototo na no sabra me ka sei wo posifo kokuma wo boa manhwemu mapa atimi aye adwuma saa na posi nso pani a woda wo no ma no DSP fianko wo kire e de atoso se ehwemu bia ese wo mo ye kokosi ase se de beye na de wa firi mu na busua wo makoma ebeto wonyam na wo nwere be kekere no wo no beyo e de akwa kosi ase ntise si ade abompe hye wo mo kokumu a wo boa manhwemu aye adwuma na yiremwen enu achi yada na encheye wode wani kiremu e wo mra hyebedwemu a yeru akasel ato forcing photosafo kwogiremu wo mra hyebedwemu ho na my Ghana 2026 afeya edi anim no akwahomabo ho sikasem ho entoto yesane ebesi akono wode ni nyina edi ekireye na esede emra hyebedwemu dwumedie ne ho hyehyeye esitie no se wonum ede budget ne etudwasa no a na ewo se ekire ne mpanyimfo etimitina se na wo bobo ho so esu adwene na de ebetimi aboa no wetimi apiano akonanim na de entimi muanso no wetimi eyi no esabemu de afri mu na no na workshop bi ya no akoso ewon krampopuni mantamase no wato no din se post budget workshop akoso ama eyemra hyebedwem kasamafo ya wono ewo ye right honorable Kingsford Abansman Babin wakasa wabra wono okabie wom ewo sikasem toto yemra hyebedwem ene empanyimfo twetwero rododo na no ekohyiemu ewo dwumedie na
asema wodi tuja se wo hwe sania yewura to forcing na wo bejira mra shebedwam na bi boje ne so ato is forcing ato is trying na chese ensemu a wodi betudwa wo budget ne ho no akohoma bosika ya 2026 oh my god na de bebo ye ho bra no wo se edimu na wo se eye ensusude na ye entiasoade edemu oh my god na si ebetimi aboaboa ne ma no aye totoye mapasebe ya dane da kakahira da wa maami amani abo ye twen ye kura ne ye de ne nane na nkofo ama so chigi sika no wo se ye nso ye betimi aye wade aye no na ye wa no aye nti ye nhwe ne ye toto ne masebe ya Ghana ye betimi edi ye ho so na ye mfa ye nsan kwhye obi enum ewo asresre eho ewo sikasemu. A common refrain echoes across Africa, and I quote, Africa is not poor, it is poorly managed, and the budget is the clearest expression of that management, unquote. At this pivotal moment, our budget must serve as a primary instrument for transforming Ghana's economic paradigm. It is our sovereign roadmap to self-reliance. The policies contained in this budget must steer us away from dependency towards a resilient, domestically driven economy. Honorable members, data tells a clear and urgent story. Reform cannot wait. Abusia for speaker ya wono edine hene ene apakam kura wo betene sanse ne tirimu abobel nanum afu ya so na bodje samuto odonko a eyeye ewo man emamu ne nchichire yemu nti no sane a wono so ese ewo eye budget ya 2026 ye ru akase ato force wo de betu dwa no eho NSMB ene opone ma ye na ne kasa no wa ma no ampem a wo kyesa wo hwen DC aban ya wo ba ye ru anmonyafo John Dramani Mahama Gonja ne de hye kronkro ya wo tijata woma so preso wedie no ne hye 24-hour economy na wode aba no wo se eye na ebehia se won so many ni penti no kusibodom wo sanam so me sanyo ba kofo ena nanane abrewanti ne yenhwe na yensom na yenye ne ye ne betimi aboa ama pepepe yenkontabuo mapa etimi akoso ama ye krukru ne kakra no oh my god na yenya ne ntopa ya emodo egina so ne titru ewo yesikasem ene asetena yedie kwan so. Honorable members, please. The 24-hour economy cannot thrive on infrastructure alone. It must be anchored on a renewed and revised legal framework and governance culture. So you carry a lot of burden. I want to raise this publicly, that the pillars that can let us achieve this are not just only in the executive, but also in the legislature, the judiciary, and more importantly, the audit service. A word to the wise is enough. Eneya etwegu ye eye achiamehine ya wono ewo mra shebedwem ye right honorable case for Sumana Babin ena yetienwe. I was judgment ye ko no ase no deputy majority leader. When Monya for George Kwaku Rekategan one so anano tumu bi and wo ba kyerese no kwasem na shebedwa fonso won wo asodie papa pa ye wose won mudie na Ghana fonya won so mfaso na sa asodie ne nyina no gina se 2026 budget no a eneyi yeraka sa to force nanu adoko kenkan ye mrasodwa fie no eni kwanse so won mo a se ko ba se mrasodwa fo tena so na won mo so adwene ade afa ho a aya wo mo nwene temamufu ho yie na won mo hwe se ade bia won ba gya tomu bia no Ghana fo benya so mfaso ne nsunsun so beba no ebe yi nsunsun so papa. As representatives of the people, our duty is to ensure that the budget reflects not only the fiscal prudence, but also the aspirations and needs of the citizenry. We as parliamentarians must therefore scrutinize the budget thoroughly, ensuring that allocations are equitable, realistic, and results-oriented. But as we perform this duty, we must also recognize that Parliament and the Executive share common responsibility to deliver development, create opportunities, and ensure value for money in the use of public resources. I was your returning care deputy majority leader. When Monya for George Kwaku Rekategan. Ene ye free deputy majority leader so a yenko deputy minority leader wono nso na boboa no MPP Rosalinda ene no Mame Patricia Apiaje wono anso na ye asokwamra sebedwani na wose budget ana no ye wura to ba force mbeken kan ye no afa na badwafo akwakosi hu brekutire na wo matwetwe ne so owe anam
na waka asɛm bi de akyerɛ donkuma ne sɛ bra wo mo koi enya manyose na wo mo kwa akoyo na emom wo mo kwa akodwendwene wo man no ho de ebeboa wo man Ghana eno ho nkomo na wo mo kwa akodie enti se wo mo kwa asetena ayere so a sa VAT amendment bill no wo mbedi ho nkomo ewia value for money bill eno nso wo mbedi ho nkomo ansa na COVID-19 repeal health recovery levy eno nso kura wo ma sa di ho nkomo ena ma me Patricia Piaje de to so a kyerɛ donkuma ne sɛ wo mo koi ma wo mo nkogina sɛ wo mo yɛ sono mantikyenkyen a sono de no nko a na ye na mmom de bɛboɔ man no eno na nne wo mo kwa ɛso mo koyo. Let us engage in a spirit of learning, collaboration and service. Let us move beyond party lines to focus on what truly matters. How this budget will impact the everyday lives of our people and the sustainability of our national finances. Let us ask the hard questions, but let us also seek practical answers. Let us challenge each other's assumptions, but let us do so with respect and a shared sense of purpose. At the end of this process, what will matter most in our collective input that help shape a budget that is more balanced, more just, and more responsive to the needs of Ghanaians. Eno asante mantemu asokwamra sebedweni ukọ emra sebedwefio so donkuma no wonene penimpa be de akire a oda wo ma no ma me Patricia Apiaje. Abusia ye to prem so breakers ye no so SOMPA 106.5 FM no SOMPA fidia hodo no nyina so e de amamodia na yenkai o manfo ya na wotwe ye twemu yada na asrafo edi dwumedie bi ema enipa pepian koma ya wo mo ewo men introdo de introda so ya wo opepasa wo hwene so ya wo yi wanim so opesa asra dwuma no wode wo ho ewura mu bie na wokọ ye no asempa bi enfiri mu ama amfa ma wona wo Greater Accra region hasenum no ni nyina ne se Ewak Stadium eyade a enipa wonom ebodompem se wo kwa akwaye recruitment ni bi no na enya subketo anam sayo so ama wo ye ne bi esi ye nipa nsia ena etina nanom ewo ensia doda no a na afoforo so enkwa eda asenie mu na esanse empanyi se onuema hwegu a ena ya na wo hu ne hyehye na afenso no polikrampo na wasasesa wo nantie no anam sayo so ama krata bi every asrafo adwumadie mu ede aba na wese no panyipa ya wo no ehwe egitahudie ho nsem so ewo Bema Camp Accra se headquarters no ena nensa ehye ensem a wode ebe nyina ne se asemu esi ena no adano na enya sempapa wukwada no eye dabone ede ma wonom na wasenye de na wo hwehwe no nanso no enya esie wienti no wo hyase no wo kyese wode ya konsem demni fadue mu nsem ene de ma dehye ya wonom etina nanom ewo ensia do se wo bepre oman no ekwan na watimi asom oman no na wape bibi pabi nso ede abo wo ho bra nanso fofia ntota na adware abamonti otimi behia won kwanhye wo ewo sa recruitment na se na ne sa no nti no wasi addition so a wonum aka kire so no wosere nyankopon sa woncheche won re na bibia so entimi ena kwan mo enfama won sanse nyankopon ko a ene rechechire efo sanse eto da bi na bibi seisi a na akwa ya rehosem na no ena wo kire se de wo hunu no won hunu nimpre no so de esi ye no eye wonum ahomete ye o ma reho nti no wasesa won nante ekakra kire se sania wosi suspend recruitment no wo kire se wodon fund dom yen na boni bia ensi na bre wanso yipoma wo kwan mu a eye wada ya edi yanim no eye wada ebe na wotwe eno no mpacha na 17th enti eye ya wada ya edi yanim ya 20th November ena wonom esa ebi ekwan mu biem na se be ya nia esi ye no ensi biem nti no wacheche mu yese bese emiamia enum ena se be ya wonom bekowo na dompimbo bia entimi enkobente no Ewak Stadium wo kyerese 2 centers ena wabie no wo sanso so ena eye Nicholson Park ye no ewo Bema Camp nso no wo ye bi wo ho no so centers no wachemu mienu na se be ya henhan ho ebetimi atodwa wo ho nti Air Force Base ye no so Bema Camp no eno so ebeye another center ede aba wonom afa training and doctrine command enso ye no
ewo station so no 2 centers and a wabi ewo wafe Eastern Naval Command ho ye no so ewo tema no so no wachiche mu kakra se be ya enipa beblo se ahensia ya na wonom eba nkrabobuni mantama se nom se wo ba be pesa recruitment mu chefa no watimi awie wonom wabra obi anso ehunhu so enwu enkra ne sa no ntine wase obi anhye ne so wo ba na se wunya ha obi a obetimi afrem panyimfo na no wonom atwetwe enkomo number wade ba ye no eye 0256 405 104 0256 405-104 and that's a WhatsApp number no what you say 0256 405-154 na bibia so where was wasena watimi ayona sa e de amana what you say ni nyina mu no enkwada ye nyese omawu no anase wo ho kan ye no ene ye sa suspend ye say biente no eno ano se da bi wonom upper board anase hwehwemu bedweko bi ya wonom nyina eto kese na wonom etimi aye hwehwemu fikofiko hu de esi ase potenti a enam so nanu wukwada yanti asem de ema enipa no bia wo pebre ene adaje ne ho kwan etimi abesom Michael na ekwawie kire no na wode wonti akwakwaje akirema abusua Ghana Armed Forces ena edesa asem we se ba wasa kyese wode ya konsem ede ma wona waja won dehye ewo akire no na eyeduem odue nso enko enfama akra ya wonom so ahwere wonom enko abusua na de efrimu eba ewo asrafo a wonom so panipa ama wonom aba besi wonama na so beka wo ho ama bambo ho nsem SCPS ta ewo memo na ho nsem bi ene adane akire di ama moyi ai ebusia yanhwe na yentimi enko ensem foforo so a mate apam yento aso ye to aso ebusia ensem a wo ba pabre wati ade atosu ye na yewura muntaka Mubarak triple amman wonya adaje abubum srene abasa ekire centers ahodo a wo mayiye ene da kropoten a wo mde befiri ase ayese adwuma no wo so wo mahye chemse de beye na emframa betimi afam awia bebom na amanfo ho behenhan wo mo na sese kura saa sra adoma wo mo fei no enkoye se wo mo ye ne ne wo kina no wo mawie na emom wo mo beto aso akwakosi se yebedi bronya ana bronya bosome ne de etoso dadu enenkono. So we've decided that no security agency will do a screening at one place. So every regional capital will have to have a center. And if then, depending on the numbers that will apply per region, we will have between 2 up to 15 centers for a city. So for example, Accra, we are very sure Accra will always have the largest number and have tasked that we should go out and look for centers that will be able to add up to about 15. The police said in the past they've done up to 6, 7, even 8 centers before. And I'm saying that for many more places, so we can do up to 10. And I'm willing to write to my colleagues. So, for example, Accra Sports Stadium, we can write for Elwa, the Legon Sports Stadium. Let's look for every space possible so that we have at least 15 centers. We will ensure that no center will operate more than 1,000 or will screen more than 1,000 individuals a day. Afisa nso afọ muntaka Mubarak na wakasa yi wo kyerɛkyerɛ sɛ wo ma kyerɛkyem centers be se dunum be bia ne ho nso ebeboro apem na etuoma akosi December 19th. Afa ye koye nuane ho ensemu na afọ na Beverages Association of Ghana wamo anekasa yi wamo kyerɛ sɛ wiasem asem ye wo ye ka ne cheaper ye mfa potoka sa ba akokora ma mefrem no mo mu mbeka nti yase womo nye nanso mbeka womo nam so atwo krata de akoma Ghana Revenue Authority sampanyemfo enhyase mfa womo ni entoto fam na wonto anamopa emfa ho ebiem aso ye hwoma Ghana yadwade mu nsam so ana national security ana o man yahye so empanyemfo a wono hwe so nyina se wo bi yanhyase mfa ne nto fam sansa nyoma bi koso a no kwasam ne se ese wono nyuma egu nyuma ha dwene na wono kyerem se ye biribi ane wanu sa yamo a yeton ewo ma Ghana mu ane yesi kire ya yeton ewo ma yi mu a ebi mo kura bukita nkrata ye safata sa wom kwakwa krabidi afri nkrofo amanso de aba no ye won nkrofo bi won mu a wom abomi fitadu ku pese won sai wo man nti
wo mo nam kwati kwan so a na won mo kwakofa saa mo no ene esikyire no dia ba bewuram enti wo mo de basa no a enam se wo mo se bi o ya nye won mo tuo bia ya ebata wo mo nuama ho nti wo mo ba na won mo tete wo mo de no so fofofofofofo na je se de ade so akase ababato Ghana ade hye so wo mo kire se anam so nti enei se wo bi kura mpo aton esikyire ana wo bi ton mo ye no no won nipa no namra kwan so a wakra de afiri nkrofo man so de aba eto da so no a sa nipa no de no ekosoro asene de wono ankasa wonam kwati kwan so awia e de aba bewura wo maimu wo se bi mu de firi Togo na wo de awura mu aba flawo ebi nso de elubo ane Ivory Coast na wo mu de firi eji sa ne man nyina no akwa yade a yahye so no e wo se Ghana Revenue Authority wo ma won mani da wo ye pa ebiem wo ma koto asere se ene Ghana Revenue Authority fo won mo ka bomu a custom fo nka ho bi Ministry of Trade nka ho National Security na Border Patrol Unit no won mo nyina nso nka mom na wo mo nam kwati kwan so pese wo mu de sa adwumai no wo tumi de full stop esi won mo to ankoye sade a ebe ha dwene ama omafo bi no so asua ne de wo haw kase abato won mo kra mo ade ba o ma Ghana mu ni wo mo a wo mo so de asikyire ebe o mayi mu ye ko eyemro shebedwane ya wogina mu de ma de hye ya won mo asunafo South abato mpesua so no kro ya no ene Ghana mansofo ya wo hwe enuane ene kwa yo ho nsem so woni monyamfo Eric Opoku na kache panyin akasa ede ensem etudwa ekire se wo hwe NDC abanye Rajon Dramani Mahama edi enimu ya wonom ebotaye ene wani so ade hunu kase ya eda wakoma pono so ene se wo behwe amaduane ho bombo no etimi egina ye na namso ama wo hia bubro ya ekuma bo akoto trail eye awiaba dada so no wonom etimi etuase anase wate so e wo my Ghana mu hase nom ni semi nyina efri edi etofom wa bra aba betodwa e wo my Ghana mu se de edwa so my baby bia da obefa bia no enuane donkomi ye boni se ya wanhwe ya ukoto eye ade wo na de ntokwa e na ekwo ho a wanhwe a enuane ya ne bo ayefo no e na wonom e de bebro yenko na yenko tie ni semu esiase a wode so wenum so. We came into office at a time when food prices were ballooning. I know rising food prices has a positive relationship with the number of people in the poverty zone. When food prices are going up, it means that the number of people in poverty is also increasing. And so when food prices are coming down, then people are spending less to feed their homes, and they can therefore make savings to attend to other critical needs of the families. They invest in their children's education, to improve upon their health status, to even ensure that they provide balanced diets that can remove stunted growth and ensure that people grow to attain the status that they have to attain in society. Then we also saw that productivity and production were generally low in our part of the world, because in other jurisdictions, when you put a hectare of land into the cultivation of maize, for instance, you are likely to harvest over 5 tons. But in Ghana here, the maximum we are doing is around 2 tons. Odimonyafo Eric Opoku osofo ya wonohwe enuane enikwa yo ho nsam so na okasa ene kasa no wopem ekonanim ekire mu se wohwe amama hodo so a wo biada epriniti e wosika sementoto yesebe ye obetimi atumpon na watimi akonanim na so my Ghana hasenum no asaya de yempe ye ho wo kire se afibia no aban no e de $3 million na chese esom amanfoforo ebo wonom epagya wonom eman wa abra yankase de kakra na ye wono yesai EDP o masa ye bo wonom amwa ye wo meye wa bra ye so ye de no dana ye kofom ni nyina da esanse yankase enuane ene niema ahodo kwa ye ho nsam ye no hase nom no ye mfa no ani bre so na afen so no ye ma ye ni enkwa ye de no nti abribia no kuyani beti aheso atempenten kwa na wasam mfifire akonwura mu saa wowo ene nyanyantra hodo ememla ye bewo wono anaso mbe ha nasom ene no do aye mbe no nom ni nyina echi no obehu afe na bode abu yenya baabi emfa nwuntene ni nyina abre na asane akoto agu afe be wi echi no ne yakra enema hodo bi te se mo ne ade ewa ma hodo so ne ade ensika no ekoma wo mu se be ya benya aduane de wo sesese de ye nya ne se biem taban no ebo ne homene so. Every year we spend $3 million to develop other economies at the expense of our own economy. At the same time, we are told that food waste or food losses is estimated at 30%, meaning that almost 1/3
of all the food that is produced in Ghana go waste. You can imagine a farmer having invested all your resources in your farming activity. Odimonya for Eriko Poko Abusia esunafo South Russia bedwene ya wono saye mansoafo hwe yenkua yo ene nuane ho nsem so na no disem ene twagu ye abobedo dwaye hu se afadie Ghana your presidential jet no ababedu awoma Ghana emu na adru ababedu nyina no ayese ekoye nsiesie mapa ewo France abochimemu a na won mo hwe siesie no otemache wodo bi aba ho engine mu emu nsansam a na anamso amane vice president Adema Imani Africa Bright Simmons ana ebo amani atro say abosome nwotwinie ya sa presidential jet no kopie mu France abrochimemu a ni nyina no yensiesi na Ghana ban ade agu akwanmu no afede wo mu huhu kakra won mate yese ni aka no tro say ababedru Ghana mamu a anche kora eba be yadwuma na abo adwuma se konkoma ni agyan ya Ghana rehye nyina ani beje ho na wo se wensiesi no a won maye no wo mamiamia bibie mu agese botu ahodo ye bobo ho ani bibie mu no won ma hwe ayensiesie mapa wo ho ye asekoba na sama mpanyini ana wo panyini bia wodi mu ye osefa tatena mu a enkonkofa wo ye nem famara ye sane na no wata Ghana ye tibie no na eno ananam so ma nei x ya emre bia twemu ne kana se tota wo panye pe ko troto ye tro se Ghana afedie ejebo enya ba bedru abosome nwotwini ye presidential jet no ekodi ye wo France abochimemu no asabe piemu ewo my Ghana mu Abusia ma yankon finfini mantemo na se yakon finfini e be fa na ya be piem e wo na pue ya afam osabare ma aduda akon ya otoso miensa wona ya sa man kese hene na wono mafasha ya tunu din setu anko afashe no wono mugusu a wono mo hye na fi na emu enanana bra wo mo di dwumade no nyina ba wieye ne nkasa no wo be chese se na wo hwe wiase no se de aye akurakuma ene akwanseda se de asia ye wo mayimu na afoforo firi baabi ba wo ma ba behwe baabi a ye fa ye nananom nkoa ye de wo mo fa ye nom ne ade na mmom agapade e wo ho a ye wo ye no nka be ma afoforo ba behwe no kwasi kokko efa ne nyina ade koi enna wo chese ebraso sasa ne ma no wo mo de beba se de be na afoforo a wo mo nso behwe ya mamere ne ya mane ade bi abo wo mo bra no wo mo hu nepa na ye nanamo wo a awie mire ye nso ya ba beto so Kroi ya hinkro wobika ba ko mienu bi aka wo se mehwe yeka na esi isan se enye politics nko na ade yenya abrofo nso ayi bi pa na aha eye kwa bibi efe na atifa Kroi ya hinkro wobika ba ko mienu bi aka wo se mehwe na esi isan se enye politics nko na ade yenya abrofo nso ayi bi pa na aha eye kwa bibi efe na atifa kwasem ya bitu afri asase we so no we deal enim ye de akire na de ya de abre eno eye osabere ma aduda akon otoso miensa wono ena ya saman kese hinete ba sei no twifuo ne hema nyina afahye na wono moka ho na NDC Central Regional Organizer eye Chief Mark Derry wono nso de ne de etoso. Today, we gather not only to commemorate our past, but to actively explore the theme unlocking developmental potentials through festival. A festival like this is a powerful engine for development. Brings together our most valuable asset, our people, our culture, our entrepreneur, spirit, and our collective goodwill. Distinguished guests, I would remain if I did not single out for praise the visionary and the exemplary leadership of His Royal Majesty Otumfuo Amwa Sesereku IV. Your dedication to the progress of human is truly commendable. The initiative to finance a College of Health and Allied Sciences is a testament to your foresight and deep commitment to human capital development. Enti yewra Chief Mark Derry wono na kokasai edema mfimfini mantan so afọ yewra aduamo ekwo kire penny ewo dwumade nase erekanan ene nan so a yensa eka asansemi na abusua awiei wopomoden egina yedie ana edu baabi a ase waye furofosi pagam kosi awiem yade ho nanso wa nkasa uhuhu ase wonyade wa wontiapo ene immune system ne yade eno sa na uhia 2074 T74 tete hodudo no a na yenum bi ansa na yetwetwe yense ana yakoja ho akwakodi ntoto ho no eno na awie miremu no state of the art technology wo madada so atwe aduro no dua na nkasa mukos no de ewo mu nsuo no
na o no mete se nsuo pepepe na nsuo yi o mu aduro DHC e wo mu nti FDC ye fie bi ahia bi na mom wafa afuro o ma akoda anofo ana mfinhye dumienu unya nyaaya enko ho ansa baby eto nro bia ahyeta 050 16 28 93 1 8074 wo ma homa na unonom sa na anya ahoden abusua ya adwuma fansa ya adwuma wo ya adwuma sa tie bia sika be ba mfaso be baso emfaso baso a eno kire se nya wonko dia nyame de ahya won sa se didi na ebi nso ni bi eba ne se ya sade ya SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 93.1 Kumasi SOMPA 90.7 Nkransa SOMPA 98.9 Sunyane ene ya SOMPA na wo ma bobe no ya 21st clinic ehwe no nyame de che aburo nyen ye didi na ye didi nso ebe ma obi adibi titru wo no mu a wagani ho ana se wo mu kunu no mu ni ho a wo ba didi ama wo ma dibie ene e frɛ ne se SOMPA kunafo akyɛde na busua fa ho gim enye duru ho a se ye mo anwa biribia ma buro nya ya akono se eja te ase a abusua unya wo de ana de bi nso aba beso asene se de be na obi be didi na nhyira ba ko ewo bra wadidi ame gusu mu no hu so obi agusu ba bia sika ni free ye no ahode ni free na ho na nhyira no ko enti ba se ye nyame nhyira no no 0598 559 802 0598 559 802 password obetime de wo de atoso no na abusu ade toso a ma yenhunu edin na ebeba ne se nye Blessed Foster ana tera one media san wachi san bo no foforo SOMPA akyɛde abusua afidie fa ho hyem kuna nidi na agyanka bi nso nidi na nyame emfa ho hyira no mra esanse wo se de ohu mobroni mobo no wo de fam awurade wo de fam awurade dia abribia no eya na wama wani eku wadidie ho ensem eto da bia Joe's bread and pastries for wonom de uboya wobono eya wose otimi eboa ema wonso adagie ede ebre yanka wobese no ewojade na wakwakoye enuane bi tise dokono no mepacho wose wo gye sabre no ede ato ne ho so wo yama okwa wodi anisa wodi opo hito bi anasa wonkwa still bi a na wagye Joe's hot kenkeni bi na wonso watimi ede boss wey ekọ edema enwumakuo akese ya bribia no mo supply enwumakuo nso so binom enuane bi te se dokono no na mo nso so amoton eye kenkena na se dokono no wa abonten no wo se wa ye ede amamo enha ho nya afi na wo kọ nanti dwom ni atwitwa nam gu so ni eye se nkofo ho ififire na chese keka ho wi a wakodon aburo no wonso ma nansa ansa no akosone ho na pampa ewura mu wo de kọ nikanika ne ade wo wi nso kura sa betre gya ho wo bokura ne sa wo sa kenum nyasem ketwa ansa na wasa na wo se ye bre wagye sa bre ne nyina afente no eye 3 Ghana cedis 3 cedis pe dokono ba ko bo no so no eye hot na mo so ye moto mu ode nye dokono na okamu ana wafunu mu aka oni bia me pacho eye Joe's hot kenke eye Joe's bread and pastries na edesa dokono papa we ya ba adwama so ntin pacho mo nkoji mu ye kokko mu ye nhwemudie bi nsafo bia na ma surprise mo so mo sole ma no daku bi ho no mo aduane de normal mo amonye sa no mo nko Joe's for ho na hot kenke no mo nko ejibi pacho wo betimi afre wonom anaso be hwe wakira kwan adome Commercial Bank nechi wada ena wowo anase ubetimi ya friend 0256 0688 32 0256 068832 na waje oso na bi wo ho a enanu adama mi AKOSUA AGYEIWAA agina daroma wane mpanyimfo wono ma ye hot kenke party e wo ha senum na nya asam ketwa na ede na be hu se Jeremiah akwa bobi na waposo ne ho adan a manumu ato na se aba ko ba pa ho na kwaje time he ba mesane bi na ebobo na obobo wie na aduan me hu yanka mama na nkwaje woni ye afum ni se ya na se no hwe na nimu a wotimi se wabo na wedi ma na nimu aye fine emoje di nimu afrusa ne ye esanse malaria na wo ne so no pacho etua yira sanso da nanumu to no so so ayira se na nimu ate ya che se wotimi etibi de nanumu atoso wonam ya wote e wo waposo ene widie nimu nyina no
no TIME time herbal mixture konya bia ebetimi aboa immune system support into nkomo ano ehye ne kubu abribia no na amano ahoden general webie drone mpacho an makwahwe bi ekira kwan na bibia so atimi akoye time checheba mixture ne capsules ne so no eka mpacho ade a wonam hu nsam no oba ne be ma hyemude ne nkoyi mpacho low performance ne so beboa na atimi ahye kubu mama ene emema open dodo atu na se wo penchechiremu bia 0244 417 669 0244 417 669 na time for wonom etimi ajosabusia madaroma yenyina wese so na yenom ensom rataw ye bansam no dodo na ena aka kira ye de bepimo so to me chenya oba eni pechemu ana dio bedachi nanso ubitimi abwana manenya pomodin free ni mofrase Yamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediania eye de na ahodi a ewo mu no bua mofra pomodin anio impeni for swini chopa mawobano apomodin free ni mofrase Yamvita gumo hodo bebre Yamvita, a delicious way to grow. FDA agi ejedi yinkratoyatu. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na ye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wo fa baby ena ajujuo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Ye Endpoint Homeopathy Clinic. Womo de mufua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwujuo kidney problem prostate de Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic wo kronoma bohia na akra hanso so de wo mo ginamu ankasa wo spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic a obia ebechiro for Endpoint wo 0244 867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic. Womo dem fu. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden. Enanso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun. Ani wo yi me yensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o peta meba misha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi ejwade nkratoa yi atu. Tontonte yenum nsane e fadwen ne e fadwen mpa say na nim say bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduru tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene esi na nanom dodo so say de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebo anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa anka fi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 amenya hodin mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden kwa wokọ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wafa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 0246073498 FDA agi ejwadi nkratoa yi atom.
Emma Aketuapa. Okre abusua ma akatua papa ampa. Sade Ghana edidare ya no na onmo kasa mpanimfo so wombete galamse ko tonom ne ho ade no. Na eba ne saa de waye bone no. Nyasa sanya Supreme Court saa court ni di na asemi akire din ana ene etie na Bangladesh nso ebiasi. Na womo no kane Sheikh Hasina wono na say yede na kwa akoto afiase o na afiase no kura no enya se wo keke yese yenkoku ne bi esanse bone a wodi ye no enam ne nsa so ma ebinum atinananom wonse do ewo bone kitenkiti binum ho na no na wo mo ye hwehwemu awie wo mo sese wo mo ka wo mo nsurotura nipa apem ne ahenan etimiti nananom wonse do we UM na de saade ba betu dwa ne wie no wo mo de Hasina kokko gina court mfa ma wono mo twetwe ya no court pia mpani ede ne hama no bo ne pono so ewie no wo se Hasina Sheikh go life imprisonment na almost I was saying so onko da fiase ne nko na nyina na fe wo mo nku ne bi kura ensan so emfanka ho na wo hu se wo eda nipa apem ne ahenan ye nam no so ma wo muti nananom wonse no wono so nkonko ekoko wubi na sade ete no wo de Bangladesh ho asemi si ye be hwe sade o mo si ekeka no de obeka twi de obeka brofo ene Swahili nyina. For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. Ha! Bangladesh no. Aha ye chibi kotena yoko abobo anokura na ye dimrika na free asumesi free benten no. Wo munya boss wa se wo kona yakoku ni bi no behwe hey wo mo bo wo nsem we ayre hosem asie nanso wo mo de hu se wadi bone enti bone owu na se bonefo bone ba kum bonefo mpa abusua waso ne yegina ne de nsem nyina asie onga mama nsa no aduane eno no anafe yamvita wo mo so aka ho bi eneso promasido won madawroma ena ode aba na ansamodo ya yede bramu ena awiabrei asonfo basa yeden ka chema begu ho asode ma wo no safe no wafedie no de to ha de adwuma ko chene bi ayese apoye mantamu police commander wo frokra ya won monya DCOP Joseph Ogusu Bempa ade atudwa e trose se ye toto moba ade aburu police station wo no wo basrada ye fa full stop ensituo ene apoye mantamu ho ane wo na awrehosam ne se kwawo ma hema yase kane wo ma hena no wo kwawo wone srafo bi eba bebo wura hemfi sesei wo mo hwe na hema yenhu no Yero abafo boni so ene na mampanyi John Dramani Mahama ehwe amosan ede a kire mamu ni nyina e wo Chief Justice Adwa wo ba abedie ne ho na Deputy Majority Leader Yero George Kwaku Reketegan enso akasa wase 2026 budget no a Ayero akasala to force ne bekenkan ye no e wose enye susuaso papa e wo Ghana yabraboso Sadana NPP Rosalinda wono ye Deputy Minority Leader wase budget no honkoma a wo mukwa kwedi no wo ban ne ho nti ma wo mfa nkoya amanyosem mrahye bedwen machia mehene Yero abambabe so e kasa ye e wo kase so kire se wonu mo hwe se be ya budget ho sensem a Yero ato force ndi betu dwa no ye bema no aye enyina so de ne yetimi ede ya hye ye ho den aboye ho so se be ya dan ne da ye gina amahodo kon so sresesika no ye betimi atwa akire na Food and Beverages Association of Ghana woman so adekrata epiedwa na wo abo Ghana Revenue Authority amane sane problem na mkwati kwa so akra esichire ene mo ade bewura man Ghana mu waso momomani ekuhu sadia na no Elwak Sports Stadium won ma ekope soja mu kwan ebinum koti nananom wonse de no efisa so afode ababeto so sesesei won be chechechim na etuoma akosi December bosome ne de to so de du nankono wo sati ye wakase so wa abroad monyafo Eric Opoku so afo ye wono hwenuane ne kwaye ho nsam so e de tu dwa se eduane ho bambo ene se ye bo apejemu ama wo hie bubro so eto etimi atwa no eye aban no na koma pono so ade sada ena ye kwa ama no ne Bangladesh mamu no kane wo mo manso afo Sheikh Hasina ya shase yenkoku ni biesa nse nam ne nsa so ebinum atinananom wonse do awoso wai adan sama wodo a anawiabrei asonfo basa yetana second kind ma ho ye ne amote ye ne awie ayeme akosuya agyewa akode boaten
mene triple A man ejapia APAM DADAA enafe Oheneyere mame akua yeboa esiama bronya brisua yeda mo nyina mo ase na mammo enitie na yesori die na yenya amasio mo bro wasem eyobi asem eba beto aso ntimo afidie no entokosoa ena